Times of Manipur Yingbiriba Kwai Kibipu Adongi host Daina Pangsatabam Amadi Kumantem Gentle Anina Taram Cheri Manipur Sangai Festival 2018 Imphal gi tongan tongan mafam singda venue oiduna ngasi su leptana chathari koina hojik laijariba mafam ase Sangai Festival 2018 gi venue amo oiriba Imphal gi Kumalampaktani Mani Gentle koigi Sangai Festival gi numit nipani suba numit asida koina laijariba si Kumalampaktani maroina venue asida kari kari pangthokibano haibadu mayam punna khangminarasi Maroina koigi somgi sections da muk changsan laga koigi ise isal hai taris law khara thengna jare ado maroina sigi section se karino haibadu khangjage loina na ming hana khangjage ai samag ai longjam niru ai gi ming sonomi kina ai gi ming thabaton uripok ta gi ha maroina lairiba section se kari oidoino kari kawi haibadu hana laksa laiba sexual je koi tapulism koi angang sing haidi angang pimcha no pamcha koi yamna junior oriba angang bacha sing gi mogi sanaba yamna nuai ba sanaba item khalamani adu maroina koi ngasi ni pani suba numit asida mi se ticket ka se kaya mo yamna koi lakpage mi lakpagi sang se kamain tawe mi lakpagi sang se hana dagi di hantakna khara hena khatang wali maramde hana mamang da tawgiba sangai festival da koina saru yadana lagiba sahi khudingi dagi di hantaki da khara tai maramdi akoi gi lairibe area se hantakti akoi sarkana khara kano tawbida bhai tare mai gi sang se kitang mambani na ko angang no bising sana badadi gi mai ngan mafam ne hena nuai bani na hantakti hana lakwa sang dagi di hantakna katang handai adu maroina sister ani da mu laksaning isna ngasi gi oina di kaya mu angang kaya mu kadi nisi mitro kumba lakraba mala adu lakpa se angang sing se pung kaya adwai daga di hena lakpa pung akoina yam to yam lakan bahai tare ko asum se pung ani kha helakpa ahum tarak pa sai se asum bada yam lai ada koi maroina koi gi crowd se walakpa ko mamang sahidagi koi participate tawraga laga su koi crowd se tin da base si matang da kari pen ba kari habining Oi, pen da bade dum lai da habdi moi myam do laga moi myam du gi service to phanga khoi moi gi service to gen ngai ga lai ne ba adada khoi na ngai lai ba poto adai lakada moi do laktra bani na khoi de service to dum hanga ga lai bane khoi su ngai ta am de dum lai ba tar ado sister di maroina khoi sida khoi gi isagi oiba ko khoi section se thamaga lai rabani na atopa khoi gi venue sing da di sangai festival si celebrate tawba or join tawba di participate tawba yaw biro Siya laksak hai biro koi di ayamana koi gi di se Manipur Mountaineering Trekking Association gi saida koni staff oina leibani na atopa site de koi join to boyaw jrudre mayam gi seba tawna na bahai tare ko asigi sports da stick tawraga leibana maram oiraga anyway thank you khoi gi sarug yapi bagi damak ko thank you Hoje koina unajariba se Manipur Sangai Festival 2018 ge Kumalampakta pangthoiba koi sports ki event sing ge construction in charge oi biriba koi ge ozagani han mamukta da ozagi mingana ta habi Aisranbi ozana koi ge construction in charge oina laibi beje sida hantaki sahiga mamangi 2017 ge haitare aduduga kitang khena beje kari obike akhoi gi oide kujupukta khena beje paisa da depend tawi haitare adi thada ebu material gi matungina koina pami poju oigadoi ko ado hanaki di paisa ji yam thiengna phangwa mo jina yam waba mo thengne gi class awa da paisa phangmana yam wana te I 17 18 sa the finishing people da yawa mo thengje gi ade khoi ge government ki side gi paisa thador ko chitang tap khare ba ko aduga mamang da ju khoi ge si mafam ji makta dum tawbra na tragana hapta kai bung kangjeng bung da main venue ore bu da dum tawibra mamang da sidin tawre 17 degi sida lakone atai 16 ki matung bokte be karo da kun mamang da tawgi ba sok yai ngasi hojik chathari ba khoi ge sports ki tongan event sing che sida participants sing hai tare maroina khoi inkhaliba nupa masa singna
saruk yabagi sang se handaki ga mamangi ga di kari khena badi kamai to bi handang henbra mamang ni henbra adi moina entertain to ba somdagi MMT na kano to host orga selisida piri ba facility sing hai tare sida kari haibining akhoi ne yam kana angang mayam sigi enjoy tongna ba se kana sem chaja bane adubu sarkar dagi oiba adi mai gi posi pi damina mai sang watpa mi je laning de have pot ama akoina social media da kai do thenga jare ure momjum mami ko adu mi la koi sang jo dum neum gre ana kisi mamang gi am phajana cloud gai gi phajana meeting gi ana ki da mai gi problem kitang lai haibire mathang di tang improve tong no khoi kari suggestion pibining mathang da sangai festival je bu phasan gi haiba ta ga di magi koi gi share saruk pibiri ba se matam chana thungbira ga de sam manage khari to nang ga dan khali yam ngai jing asi khoi gi Times of Manipur gi khana ba khoi gi sangai festival na puthok sa program asi da khoi saruk ya bi gi damak tong wa muktan da thaga chari thank you Uzi koi angang khara su theng nazare koi wari watai sana zabagi tanja du lawjage kari ming kawi baby Vidya Lakshmi class kya no class kya karage ha okay kai ming kauge Christina class print 2 kai school da tamba Tiny Toss Unique School tiny to sa na naw na bani pulap tamina bra kai school nang na Heritage oh heritage to mi hai ne yam nuksi ado kana lakpa ngasi sangai festival yeng basa mamaga noi hum lai ne ba ko ise ki ming Wangkai mayu mindira. ado ise kari phawbige handaki sangai festival 2018 se mamang da sudum soidana saruk ya biram gani khanjai kari phawbi Adum nungai sahi khuding ge dung ngahak adum entertainment oina ngahak angang ju dum sana jaba adum ano no bo pot thru adum uba phangi andagi tongan balam dagi su dum mi interaction je sum hengkale yam nungai atoba venue sing da di chat piru rabra sisna first time bidri chat atai mapam ambok chaludri sina hambane sum angang hana paikha tawri exam yam kan tawri aduna ne khoi date 30 da loidoi ni kuisilaktre aduna kari venue sing da chat pagi plan laibi bage thoidokpa laite haib tare angang paikha loidri mina ado kari no hojek sana doise cheche na bani sana doise kai no ha ai sanning sana ning dia bo to ning dro bo su to ning dia kai gya nang di kai no nang na khwai pam ba se sida lai ba sport items nang na khwai pam sa ba se kai no hi tong bala si ja si kai kauge Kau thokre okay enjoy tau ro ko koi sangai festival enjoy tau ro mama su leire ko phasana sana min ro ko Hoje khoi na lejari ba mpham ase water sports ki rafting ki event pangthok pham si da ne mpham si da lai biri ba khoi myo singa mok una duna khoi wari sana jage changsi ko dena Marina Zenta khoi so ladies hai tare ladies me ama theng nazare ko iche dagi hauzara ge khoi ming hana thambi uche ai gi ming bi molata ko ai ming tanawi ai gi ming Nancy sorry Marina ise kari phawbi ge haiba wafam se han hana thamjage mamangi sahiga handaki sahiga kari phawbi bage haiba do thambi yam nungai je kasu khena ba laite haiba tai nga sai ge koi event je koi gi adventure sports oina koi water sports rap maya event maya mama yami ko sida kasu ahong ba laite to ba dabu haji je parikha matam angangi oi bani na ko lakpagi chang kitang war pa sima ngai ngai ba di dun chamane ai gi ming yum nam lang ba mai te leifam nam lam jaw ma khala kai te ho ai gi ming thanau jom siam mai te lang mai dong bazar dagi ni ai gi ming namar pum nobi kyang wei dagi ai gi ming sapam romesing samro on kai de ni ai gi ming hero ji laifam na phamba mani lai kai ai gi ming ngom tai ba ngam ba leifam na wang khuman me lai kai dagi yam nungai je koi ming lai phang musu noi hai bire handaki sangai festival 2018 gi je sida mayam je kari phawi ge yam nungai je mamang ga daga je hadak su dum nungudi nungai bo do hadaki nungai ta wa ga di mai kitang ni nungai wat ba sida angang sing lakpa matam da koi kamaina moina saruk yaning matam da koi kamaina help to gi
सी मोई सरुक यानिंग मतम दा कोइना मोई सेक्शन फजना सेक्शन थांग लौबिरगा मोई रापसी दा कोइना हाना लाइफ जैकेट से टाइ तौबिरगा कोइना सिदा काखल तपना कोइना मखा सिदा मी लेरगा तपना सेनरगा काहले ग्रुप अमदा हाइतारेने सिदा कोई मिनिट क्याम कतौगे हनबा ट्रिप अमदा कोई मिनिट ओइ लेद्रेना सम थौरगा सिजे मी गिदंग कस्टमर गिदा हांगदि गिदंग सांग नाइ थौगे अदुम सांगद्रगे हांगद्रगदि कोइ सी हाफ तम तो तोचर हैप्पी संगाई फेस्टिवल जोन 18 yam thiwe hoji sponsor to widena khoi hoji rapping to go hogudorom ne yes of course akoi gi mmta gi site ta gi akoi free drive hai tare adu sasa dore loina life jacket su akoi hapsare so let's get in and yeng mineral sim yam kari leibagi ha do let's enjoy so all together as a team akoi huzik lai se 16 ni koi sida huzik tongi ba se mioi 16 ni hai tare we have lovely kids at the back maning da koi angang mayam ma yauri aduga along with mmta gi team su loina na koi cameraman ga loina na pull up koi drive se enjoy tawzari mayam yeng view som lagi ko abema gi maming kaino kai class ta mi kai school dai hayo hayo hairo kana le okay som lagi sa bungonan kum do as kaino ni mo masih mana ayo di mana hayo Maria nungai berapa si tong ba si nungai berapa na nungai pura magic kain kumo nokpet to lai re ko are you enjoying the drive yes di mana ngai dong ni madam gyo ni laksar ge ko ming amadi lai fam khan ai ming sangrila ka weluang sangam dai icha ani siga ichiga lakpane angang gi sanaba sida tung atai lemdre dun boto in tung ado sangai festival si mamang gi sahiga handaki sahiga kari difference feel ta wi karam ban hena nungai bige mamang sahi na nungai ta handak sai di udre ta adagi mogi angang kano nandhabugumba migitonal gi dugumba duba another ate topa mayam ama sanagadaba round ball su adagi di khogi swing ball su amta leram dabado adaida upai leitadana sigi boat oina tonghala chi dana thank you we are still enjoying the drive aduga koi maya yaus legend kari habi ningi maya yaus salak pasi jing lawi he angang myam su yam yaurim ni na ko smoi su nuwa ti team su yauri ko adu maroina lairi ba koi water depth se kam wa koi depth se kam lai bagi kai do koi habit khami na se gentle 20 feet man le 20 feet muk lai ba ko aru ba se kasi to ye koina life jacket tight to je adu gi da bakte ne macam sih lah, kau nak accident tu ke dia, kau jadi life jacket tight tu je na, kau isah je lupsan bang amro ba, dom sing je tahu rasa lah ne ba, isah lagi kena tu, iru bayi tu sih dah pakai ni kem kau je ada, life jacket sih na, jauh isah tahu kalau na, kau sih dah pakai ni kem kau je. Maroina mmta gi team lai se gentle khoi gi safety gi damak hai tare ko lai ba visitor sing gi safety gi oina emergency lakpa matam da karmai na ma khoi bukan ga da gi haibagi kama hai do safety hai tare ko for the safety of the visitors lai ba mmta is na sacrifice oraga ado boto venue da sataba makhai lai ba khoi venue da stick toraga ni mayam gi seba hai tare kem khan biru no se khoi pukri masa ne khan biro kem to roi se huzik khoi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯦꯡꯁꯦ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯀꯧꯏ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗꯨꯁꯨ ꯑꯝꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯅꯥꯎꯗ ꯂꯥꯛꯄꯒꯦꯀꯣ ꯀꯔꯤ ꯀꯧꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯒꯦ ꯃꯃꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯒꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯉꯤ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯀꯥꯟꯗꯁꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ 400 ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ 400 ꯃꯤꯇꯔꯁ ꯃꯤꯇꯔ ꯄꯥꯛꯄ ꯆꯞ ꯆꯥꯕꯗꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯨꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯏꯅꯥꯎꯗ ꯖꯦꯟꯇꯜ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯪꯁꯤꯀꯣ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯁꯦ ꯀꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯧꯁꯜꯂꯛꯑꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯖꯔꯤꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯤꯃꯤꯡ ꯄꯨꯜꯗ ꯌꯧꯁꯟꯖꯔꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯕꯒꯦ ꯈꯨꯃꯟ ꯂꯝꯄꯥꯛ ꯁ꯭ꯋꯤꯃꯤꯡ ꯄꯨꯜ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯅꯩ ꯁ꯭ꯋꯤꯃꯤꯡ ꯄꯨꯜ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯈꯪꯅꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯖꯦꯟꯇꯜ sida iroiradi as fazana wani he iroinaba adum atoppa mafamdai adum lagnai koi practice tawbada adum up down jum tawba yawe bako adum tawba ani hom lak tawba adum yawe asomdaina somok tawbu nataba yam ta koi ge inga kanda smana ga tawbu yorom gani na adudi taw amaton dagi asia amaton jibo adum hanganda adum iroinaba as adu itargadi yam sang hai tarene kenoje dige koi lengse ko 400 meters je hanganda 800 je ahum laga admaina ga adum loinabji yo ya kilometer farka dore ye mamai leirga halaise 400 makti yogdre ko almost 200 kitang 400 mai hai tarene kitang maya kaktharaga isi atopa sangai festival matam na tabane atopa koi normal days matam da koi swimming pamjaba isil now sing na practice tawba lakpra adugi facility leibra karmain tawi kadai da admission tawga tawgani adugumba su facility thambra ba dugi chap chap di ken tawte moi sida koi sil le kan da dum tawba la swimming kam dum lakti lai ukda ai mata laga musi up down amura hanba anira hanba dwain tawga moi losen adu chana gi di yawa Jadi lamcing mana yang satina coba kan donate coba malah. Platinum sponsor oh ya pak. Lamcing ba SBI. Then classic yaubra. Classic yaubra. Apa destination je lois selektor ko gentle aduna mayam pun na koi huzi koi enjoy tau minari ba drive se koi team hai tare pulap se mayam pun na mutang koi happy sangai festival mutang lau minasi ko. Ko. Ngari so kitang pakat pa phana ba. Pakani ngai kai suida koi. 1 2 3 hara ke happy sangai festival lau si ko mayam koi gi ising mayai sida hai tare. Dainana hai biro ne. 1 2 3 Happy Sangai Festival! MMTA ge team na sinbi dana free sponsor to bidana koi ngase rafting board se koi tongu phangjare sida ongta mona thaga so phongdok chere thank you welcome to Maroina Sangai Festival 2018 gi koigi sarugama oina Sangai Open Invitation Northeast Bouldering Competition gi manung chana koigi trial selection of the 24th National Sports Climbing Competition 2018 Bangalore da singadabani from 28 and 20 okay from 28 to 29 numini gi oibani Maroina sindorisi trial selection si ado gentle koigi organizing team su koi thengna jare ko ozani leire Maroina khangjage ma'am I heard that you are not from Manipur so kindly know your name I would love to know your name. Yeah, my name is Rani Soikia. I'm a national level judge and I'm from Assam. Yeah. I mean Dr. K.R. Mitei. I basically from Manipur, but since last so many years I'm working in the Arunachal government.
and I'm also the national grade 1 judge in sport climbing. Okay. Maroina huzik sasariba trial selection of the 24th national sports climbing competition gi oina khoi just ani ni lady se ko mayam no birisi maroina khoi gi sardalak jage kari feel tawi mamang gi chahiga handaki chahiga तसेंबदी संगाई फेस्टिवल दा कोइना ममांग दा समाना बोल्डरिंग कंपटीशन दी अमुक्ता सिन गित्री अदुबो अमुक्तंग ने कोइना इंटरनेशनल स्पीड कंपटीशन ना कोइना फेस्टिवल जी अखोगी कोनुंगमांग दा लेबा ग्राउंड दा कोइना इंटरनेशनल गी वयबा हम चावबा स्पीड कंपटीशन हम दिसिन गरे ममांग दा अदुगो फॉर द फर्स्ट टाइम अखोई बोल्डरिंग कंपटीशन जी अहाम बोइना कोइना संगाई फेस्टिवल गी पार्ट ऑफ द फेस्टिवल अखोई सिता सिनजबनी अदुबो तसेंबदी अखोई स्टेट निपान दगी लोइना इनवाइट तौजबनी एथलीट सिंग जे अदुबो लाइबक थीदना मखोगी एग्जाम की शेड्यूल का कोलाइट तौदना अयाम लाक्प ngamdre अदुबो लाइक फदना अरुणाचल गा असम गा मणिपुर गदी पार्टिसिपेट हुजिक पुन्ना तौमिनारी हुजिक से सही कोई याम अचौबा प्लेटफॉर्म अमनी हाय तारे जनता गो मयाम दसु थमजगे कोई ट्रायल सिलेक्शन अम लेरी को ट्रायल सिलेक्शन ऑफ 24th national sports climbing competition 2008 to be held at Bangalore from 28 and 29 सी मतंग दजु खितंग वफम खा थंबियो तसेंगना अखोगी स्पोर्ट क्लाइंबिंग की एपेक्स बॉडी हाई तरगदि इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन को न्यू दिल्ली दा लेबा सिना अखोगी नेशनल फेडरेशन की एपेक्स बॉडी नि अदुना चाही खुदिंग अखोगी नेशनल चैंपियनशिप अमम पांगथोई अखोई चाही खुदिंग मफम होंगोंगना पांगथोई अदु लाइबक थीदना अखोई ngasi बौता नॉर्थ ईस्ट दी अखोइना अचौबो नेशनल चैंपियनशिप अमता पांगथोप ngamdri द रीजन बिहाइंड इज अखोगी नॉर्थ ईस्ट ता मतिक चाबा वाल लेतबा को मतिक चाबा वाल लेतबना अखोई जे हुजिबौता नेशनल की होस्ट होबगी चांस फंगद्री अदुबु इन द कमिंग इयर्स अखोई सुंगसोय सोइदना अफबा अखोगी फुल्ली इक्विप्ड ओबा वाल अमा स्टेट ऑफ द आर्ट वाल अमा लागतारगदी अखोई जो कैपेबल होइदबरा हैबदी वोई पससेंगना वोई अदुगा आई एम वेरी प्राउड टू से दैट अभी इंडिया में इंडिया दा अखोई ngasi बौता इंटरनेशनल मेडल लौरे से यामदे अखोई मणिपुरी मचा ngतनी होजि अखोई मांगदा चिंखै गानबा लेरे ममांगदा देवला अदगी कैना तोंबी मखोई जे एशियन चैंपियनशिप वोइगरबा ngतनी अदुबु अखोई ड्रॉबैक हाई तरगदी होजि हुजिक लेरिबा अखोई वाल सी स्टेट ऑफ द आर्ट वेदरबा आउटडेटेड वरबा एंड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट वाल ने हुजिक सी की वाल से द प्रैक्टिस तौरगा अखोई जे नेशनल की लेवल दा फाव चटपदा वारबा कंडीशन अखोई लेजे अदुबु लाइक फावदगी अखोई की इनबोर्न क्वालिटीज हाई तरको अखोई अखोई आंगांग सिंगसी अदुगी मतिक मखोइदा एडाप्टेबिलिटी स्किल को एंडोरेंस स्टेमिना लो यावनिना फैसिलिटी दो कनो तौरगा अदुगी खुदोंग चाबदु लेत्रगसु हुजि हुजिक अखोई इंडिया ददी हुजिक से दे आर द चैंपियंस को अदुनी हुजिक वरिसे इट्स वेरी चैलेंजिंग I'm proud of a moment ni talent wat panate akhoi madam da mung lak jage so ma'am is this your first time coming to Manipur how do you feel no this is I visit every year I suppose every year I visit Manipur because of the sports climbing so I think I forgot to count how many times I am visiting Manipur. Manipur is very beautiful. Yeah, it's very beautiful, and I'm fond of the culture of Manipur and Manipuri food and Manipur. Of course, the sports nowadays, every world comes to know that what Manipur can provide. Or Manipur is providing legendary sports person. So as a Northeast? Yeah, as a Northeast, I feel proud. I feel proud. I feel proud. Yeah. Before also Mericom got his 6 gold medals. Yeah, exactly. Exactly. So it's very glad for me and great for me to know that you are always a visitor of Imphal. Not this time is not your first time. You have been visiting Imphal, and we got such a lovely feedback from you telling about the people of Manipur. It's lovely. It's my pleasure. Okay. That they invite me each and every year as a judge. So it's my privilege that MMTA is always inviting me as a judges. So I'm very happy. Well, talking about the field of sports, as you told that you have been visiting last year as well, I would love to know what difference did you find like last year and this year in the field of this mountaineering? Okay, it's mountaineering. Yeah, every year I seen the level of their sports means they are technically they are improving themselves, and the Manipuri childrens, they are very means enthusiastic and very hard worker. They are silent but they work their best. So I seen every year is grown up, and my bum and Debla, I hardly 4 or 5 times in national level I judges her, but I seen my bum from his childhood to till now. Each and every year I am judging him in a national level as well as in a zonal level also. So I seen the growing graph. It is quite commendable. Yes, talking about the Sangai Festival 2018 as a whole, what feedback and what do you feel? What's your opinion about this?
Yeah, Shanghai Festival. Yeah, last year I think I witnessed only the first time in a Shanghai Festival, but this is the second time. But I think this time is in a greater way. I think the government is taking the good initiative to showcases the Manipur culture, art, and the sports. So it could be is a great event. Yes. Ada koi tamu da mulak chage maroi na khangjan ingli se koi gi ngasi 28 ni 29 haying so leide ngasi gi oina di participants sing se all about total da kaya muka di to tell akoi da hojita registration tar khibsi akoi 29 climbers ni including all the states adu ngasai ayuk se akoina qualifying round na akoi han bagi round se loisan kare qualifying round se akoina 10 athletes ko 10 players khangkal le hojik 10 players hi makoi gi damukta akoi hojik semi final round houdori ne hojik ngaki matungda houdori ne aduga sidagi khangkalaba akoi gi the best player will represent Northeast zone in the nationals. No. Total akoi zone amagi 28 ne akoina the zonal competition that orisi akoi laiba category sub junior boys and girls, junior boys and girls, men's open, women's open. Adu total je akoi gi strength 28 ne chakadoi bise adubu aina sa hajab do event anim de akoi sida pangthoktre sidi bouldering khaktani aduna akoi gi di bouldering si gi sida winners je first second third si akoina makoi ji sidagi khallaga national se direct sidagi khanba players na represent awrni. For today's event, do you have any female participants? Yeah, there are eight. There are 8 female participants. So we are going to the competition is going on. So maroi na khangjan English se horen ngasi gi numis dum haidok toiran trak hayeng haidok toira haiba hayeng pung kya doi da hayeng evening da koi final jing hayeng evening pung taruk tare tadi sungsoi soi na khangani kana no champion je adna final di hayeng evening da thamni aduga koi gi qualifying ga semi final ga de hayeng ayuk phau da ya maloselani Hoje koina unajaga dori ba se Manipur ge koi Asian Championship da gold medal lawra. That means Asian champion. Then national players from other states also. Koi hoje unajaga am da mingle phong gam ta habiyo. Ai thaji seram khongman jon 4. Media kang hojam leifam no kram chute. Ai ming na mayam chikhan bai thangau jade. My name is Matthew John Marak and I am from Assam. Yes. I am Hemendas from Assam. I am Mr. Dipak Golta from Assam. 3 participants from Assam. Yeah. The next. I am Arunachal from Roing. You are coming from Arunachal. Yeah. Arunachal. Roing. And your good name? Ingo Mishu. Next. My name is Halingi. I am from Arunachal. Arunachal. Okay, international sana baja. Kya sana rure? I 5 times ko participate ho. Kailan dani I Singapore chalo re degi Iran. India re World Cup to yaw re duga. Manipur da su khoi invitation speed climbing am to ya da su yaw khre. India da ani ahum lo khum yaw khre do. Ma falam da sapna ani. National ta ko. Gold gumba lorpa medal je medal di am ta lor khidri do 5-6 position la ko yaw khre. National level da medal di kya lo. Gold medal ani rak lower. Gold medal ani rak lo grebo ko. Congratulations. Thank you. Then sister ki di national level da kya rak sana gre duga gold, silver, bronze any achievements inga have you? Mari rak sana re duga silver ama lawre. Silver ama lawre. Jing khaingan baje international sana baje kai lam da sana. Ai handak mamang handak chai keno da chalui Europe ta world championship sana wa. Europe ke karam country da na? Austria. Austria da. Austria ki world championship sida goal or pone bako. Nade aduna de goal lokona Singapore ta gi Asian youth championship da. Karma sai da to gi bana. 2017 da ta. 2017 da. Handak sahi gi oina di participant to bolai grabo. Handak gi to de. To jadri bako. Coming days da hitare ne. Sida kam balai ri ge. Handak hajing national championship lai di December lo dai da. Adai mu select to ga international gi tha da. Adu international tha du ne ba. Adu goal lor ko ne ba gi asa sai le mu ne kan. Lai ji. Thank you yam ngai ji. Makata na jo khoi kanna hona biraga ko. International da championship ki khoi keno status se ko dum leng dum thambiyo. Shanghai Festival se mayam nungai bra. How do you feel Shanghai Festival? It's awesome. Yeah. Good. Yeah, it's good. It's nice and it's very interesting. It's good. Good. So
Have you visited the other venues like we have Lamboi Khongnang Khong, we have the Palace Compound? Have you been visiting there or are you with the competition here? This is for my first time at Manipur, and I'm here for competition and enjoyed the festival. Okay. Yeah. Your first time in Manipur and you are only at here. So like the event, the Sangay Festival is going to end on 30th. So we have only 2 days left, right? So are you guys planning to move there and enjoy the Sangay Festival? Yeah. We want to, after the competition, we'll go there. Yeah, I want to enjoy the Sangay Festival. So how do you feel the people of Manipur? Is it good? Awesome. It's awesome. Do you plan to come again in Manipur? Of course, why not? Of course. Mayam laringay sida ko. Aduna koy pulap akoy Happy Sangay Festival with a slogan. Let's shout loud with a slogan Happy Sangay Festival ko. Gentle yang minarasi pulap ko. Loud and clear. Happy Sangay Festival. Thank you so much for joining Tom TV.
Hojik akoina leijariba mafam ase water sports ki water jorving mani ko dena. Gentle maroi na ko in SARS ko gi miss amasu thengna jare ko kari exactly kari phibam da laibage ha badu miss agi khangmin na se. Water absorbing ni ko to zari se angang weight se ko 25 to 30 bok changhale yari ge pi ge oina gi nuai jai na adu moina amutang da amatang changhan jai go kai ani changhan ta de balance to ama khar lumba du ne hena chakhini na adu se changba jang mo myam jam enjoy to jai adu ga handak se angang se Sunday ga numit tu di yamna busy oina gre hai tare kai runda pekha du da pekha marak oi bani na exam loi laina bana Sunday numit ta bas da di moi se hekta line se hekta kai hai tare mi se yaman khidana Q se am lai ban gi na khana ra ke to hai ja tare yam nungai angang gai ji la ga smaina enjoy to bam ama haina lai jari ji ju akoina ngasai da gi sum unajaba matam da participant akoi angang jing la koi sang se akoina thengna jaba matam da sidana water absorbing dana hel hai bagi ama tang tongan ma thengare ngo daina asai som da koina chapa matam da tang wali kholi hai do sida de khoi kitang participant hena laktana madugi oina dum ngaina bagi phiba moina tawe ko sigi pau ta ba yam ngai je daga har da koi nang minga lai phom thai bi ai Jenny han them ke samthong han them da kai dagi is MM2 gi member wen lei jaba matang lak sage zendal ko khoi gi miss lak sage khoi gi lei base mamang gi sahi gane khoi gi handaki chahi ki khoi sili langli base maroina crowd se kitang wa le haina sum khoi na thengna jab da dum haibi rai ado miss ki di kari thambi ningi opinion se wa le crowd se wa le hai tare di yam thina wa le kai gi non da se pekha luin ta sana base state ki su pekha ta sale de gi di central gi su test me am to bo ko luin ta sale do yara ga di sangai festival je ke exam je nan jalan bi da ba angang sing ju enjoy tong ninge ma pa su loina me enjoy tong ninge ngak tani na ko ada kitang mamang chakhat pi bani khangde maning handa bi bani khangde to raga kitang hoi kolai to bi da na ba full enjoyment phang bi na ba sta lai ma pa sing se pekha hayeng ni like to wa da na pura ini tuition mamang da pura ini tuition loira pura ini hai begi time bound nam da lak chai hai tare du enjoy to phom je khang da ba moi ma sa su pung je dum yenga chapi film da lai ba tham jan koi miss da thamiri ba wa pham asi dumak mathang gi chai da sin boy sun hai ba wa pham je tham jage thank you so much for joining us we were from Tom TV koi satellite TV channel hai tare private satellite TV channel yam nungai jai thank you happy Sangai festival thank you numidang wairam yokslak pasida hai tare koi ngasai koi nungthil gi pung ahum makai dai da laki bani adu oina mak hauzik oina koi crowd se tapna sum yam selak pagi mami ama uri ko kari hai mane hauzik mai su koi gi mamsala koi matung ina mai ngalak pasida crowd se kitang hengalak koi ninge ado koi participant ju khaga keno tause tang una na ba tause asum bani koi gi handaki oina koi syllabus se koi exam ga kolai to ki basna maram oraga koi angang lak pagi chang se khara nemi hai na mayam na sudum hai bi ri ko adu sing na yam na yawning ba parents sing na exam ko kolai to yam na pharak ta ba matam oi bane ne Huzik laiba sakta masi water absorbing gi section sida huzik angang nupi masara nupa magyas nupa masaw kadaba male ko koi manung sida sangre already haiba koi gi manung sida only angang ama khaktang at one time only one participant koi ama khaktang chang ba yani ko koi gi haibi rik in charge ma haibi rik pagi matu in hai tare mana dra gadi yade dana ko ama yam yeng mina se viewers as utsi ko ka mana same sabi koi huzik nungsit kan na manung da koi hapsan ma male and then the loiraga koi gi karmain tau dana koi ising da thada bagi mawang se mayam da su koi khutol tamjage mayam yeng mina si water absorbing gi ahan bagi keno se thada ba hogre angang se am pakhar poi ke we songdar on gram ni mathan dang se yeng mada yam na nungai ba koi gi angang manung da yauri sina di yam pakhat pa nung di yam nungai ba keno program mani Gentle manung da sangaga experience to khangning dro idea to ngim ne am da tu on ngim ne ta once amuk da anga mana mage time duration ai tare ne sikya lai bisa non ta ying koi
मरोइना इन चार्ज मुक लाक्सगे अखोगी मनुंग सिदा संख्रब मतमदा अंगांग से कयाम कुइना ड्यूरेशन से कयाम कुइना लेबा यादोइनो ड्यूरेशन में अंगांग सिदा मागी कंडीशन दुगी मतुंगिना 4 या 5 मिनट्स तगी हेना पिजदे कगिन मनुंग सिदा ऑक्सीजन से माना कंज्यूम हेना तोग्रा मतुंदा कार्बन डाइऑक्साइड नत गायहरो कार मान हुंजम अदु फत्तबनेना अदगिदि माजे वारक तादी लेक्थर पकोतर जुथोप याइगो अदगिदि मागी मसागी हेल्थ कंडीशन लंग्स कुम बेरा लेबा अंगांग ओइदादी हेनजु वाब हेलकनी बमा अदुना मिनिट से यामना हेना अमता पिजजे मतंग स्वाइसदा यामना इंपोर्टेंट ओइबा वाफम अमना अखोगी अंगांगसी करी करी प्रॉब्लम लै मसादा हाइबसिसु अखोई मरु ओइब्रा हेना खनजै कै थबिन अखोई हाना दुम हंजै मा पेरेंट्स लामिना बजा अंगांग जे हानगी प्रॉब्लम लैबर खोप्रा सोरम नुंगाइबा नुंगाइतबा कै मा मनुंग सिदा चेलगा साना दूरीबनिना मागी कंडीशन फता तादी लेक्थर खोलपता थोक तादी अखोइना रिस्क बुजदुइनिना अदुनि हाना मागी फिजिकल फिटनेस मा हाय अखोइना रेट सिदि क्या मुका लैबिगे पर पर्सन 100 रुपीस अंगांग मदा लुपा चामा को थैंक यू मरोइना हुजिक खोय अंगांग मा वाटर जॉर्बिंग की बॉल मनुंग सिदानी हुजिक माय ड्यूरेशन से लोइरे करी फील तवी अंगांग से करी फावबगे हाबदो मयाम खंगमिनासी मनुंग द लैसे खोय नुंगसित ngaktani हाइजगे दो कुइना थंबा यादे हाइना इंचार्ज नसु थंबिखरे मरोइना खोयगी अंगांग से कुइना थमगदी कार्बन डाइऑक्साइड तो मरम ओइरगा प्रॉब्लम हम ओइदोरिना याम कुइना थंबा यादे सो मैक्सिमम ड्यूरेशन इज राउंड अबाउट 4 to 5 minutes अंगांग से हुजिक थोगले को ओके Kaiming kauge Jubair class kya no 4 class 4 kai school na tamba Manipur Creative School okay ado water absorbing gi si bol manu huzik thawro boda kari phauge nung haibro kamai tawge nungai ado nungti gi langdi lakbro ngasin ahan bo oidoi ra ba nukti adum lai da adum la ya ngasi sana kayarak subu oidoi no mangara oh my god mangara la angang se ko hayeng sulak doi ro tu dia Hang de suti oinu mitala oh suti oinu mitala ko ne okay thank you pengang sem nungai ba phawe hai ma dum numit nini humni mari ni manga ni sujale hai khoi gi water absorbing gi sigi lei ba section rooms da hai tare maroina nungai bani nangang se toina lai hai na mayam da hai biri maroina zedal lakoina mo huzik laizari ba mafam asina hai tare Manipur Mountaineering and Trekking Association office bam control room gi section asidani ngasai khoina laksaki ba matam da entrance gate manak tani dum laiki ba to ka tu maroina khoina ate tei cover tawri da sida mu kon laksake na khan ki bene da som da ung sang silaga kari phibam lai di ba ha do sudal tam ya khoi gi la iba visitor singi ticket confirm hai tare ticket counter sida khoi gi myam gi seba tawri ba ticket phangan biriba singi khoi gi warol amu congress केसु हम कना थाबिरे मरखना मिंगलाई फंगम ताबि थैंक यू याम थागसारी आई इसा इरोय चेम्बदनी MMT गी स्टाफ मेंबर नि MMT सीनियर मेंबर नि अदु टिकेट से हंदकी संगाई फेस्टिवल MMT गी छि अखोय लबुक लमांगदा इसिंग द लैतुम थादबगुम थादबिरगा थंबि बचे अखोय याम नुंगाइजदे पेन द वयो फम म फोंदोकबिबा थेंनै करी मतांग ओइबिबनो अदो हानदी संगा फेस्टिवल खुमला पार्क से तौबी बचे आइटम मयाम मा हापिरगा MMT द खरा मी चंगबी रे अदुबो हंदकते आइटम जे पुलप कक्थत पिरेगा अखोय MMT खतंग थंबी बचे इसिंग मनुंग द लैतुम थादबगुम थंबी बचे अखोय याम नुंगाइजदे तंग तोंगाना थंबसिदा को अदो सिदा खोयगी टिकेट काउंटर सिदा मयाम विजिटर सिंगना टिकेट कपला इसे मसे तोंगान बा इवेंट सिंग खोयगी सोमदा land absorbing then rafting gi mountaineering gi lady sing se sigi tonga section oina ticket se pibi bra kamai to ITM rock climbing gi ITM jingje water tubing the water tubing the rain tubing it's by the end adugi bridge ke magi ITM sigi matungina ticket se maman amata mana dana pijai tanjasi gi khoi lahora ga hai tare lady section sing se hai petang briefly madam na hai biu ga ticket maman sina kya oi banu hai bido hai jage bridge ki na rupa 50 rupees adudagi Spiderman na 50 adu jobbing gi na 100 rupees adudagi boat na
lupa sama adugi kanogi se lapting gina 100 rupees oje adu lapting je khoina moirang dagi wajeru bane ticket mamanje chauna mingondagi moigi mi driver ka gi nong ji wajeru banina lupa chaje kitang chauna lupa sama da kakchai lapting china bosina khoi MMT gi oi banina mayam de sitba oina lupa yankhai da ticket thaje lawba china ticket kitang yamna yame now some luck sake ko ngasi ki oina di ticket se kyam yam yon khrage haibado thai petang thambiu ne chorakpa lamti yon jare dubu yam da khangde adum chachagre ticket ga je dum karamba khoige leiriba tongan tongan ba section sing ja sida karamba na ticket he na chatke ATV biking ana adune hen chale angang singi kano participate to bugi chang che moina enjoy to bugi chang che che ticket ka phom da khoi ticket pirim ni na asingai haipet la khre ngasi no mugi rate smaina lai ngarang na smai lai kitang akaw kum kitang leram ngani ngasi gi ngarang ga yeng kan ni ngasi je kamai to ke nang ga yeng ngasi ga ji khare nem ngasi na Manipur Sangai Festival 2018 gi oina ngasi day 8 asida akoina hariba venue Khuman Lampak sida laksaduna mayamda kari kari leibano haibadu kudol tamjakre gentle kari habininge mayam gi event mayam se mayam na participate to busi yengaga mayam na soidana enjoy to birang ne khali maroina khoi hanbagi matamsu yoksulakle ngasi gi team oina khoi laksakibani cameraman da lairibasi Sarachandra loina na Naresh aduga ngasigi oinadi from Dina and Gentle mayabdagi kainana ba yathang nizari. Thank you so much for watching Tom TV.